ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Ke tlwaelo gore Mopresidente wa ANC yo gape e le Mopresidente wa naga a ikgolaganye le makoko a semphato pele a fetola kabinete ya gagwe le fa kwa bofelong e le ene a swetsang go thapa. Go ntseng jalo, Maafrika Borwa a lebile morero ono thata ka ntlha ya dikgwetlo tsa ikonomi le loago. Mo puong ya gagwe le setšhaba, Mopresidente Cyril Ramaphosa o itsisitse go tlhangwa ga kantoro e ntšhwa ya tona ya motlakase. Le fa go ntse jalo, makoko a semphato a kgatlhanong le seno. E setse le tlwaelo gore presidente ya ANC yo gape e le mopresidente wa naga a rerisana le balekane ba semphato pele a dira diphetogo mo kabineteng le morero e le ena a nang le lefoko la bofelo mo go thapiweng ga maloko a kabinete. Jaaka mopresidente a sekaseka ntlha eno, go tsogile kgatlhego go Maaforika Borweng a kgaratlhang ka mathata a loago le ikonomi. Kgwetlho nngwe gape ke go kgaolwa ga motlakase go na le ditlamorago tse di sa jeseng di wela mo ikonoming ya naga. Mo puong ya gagwe le setšhaba, Mopresidente Ramaphosa o itsisitse ka ga go tlhongwa ga lefapha la motlakase go samagana le bothata ba motlakase mo nageng. Le fa go le jalo, balekane ba semphato ba kgatlhanong le go tlhomiwa ga lefapha la motlakase ba re ga le botlhokwa. We received an invitation from the President to consult with us on a possible cabinet reshuffle, which we have given the leadership of COSATU, particularly the President and the General Secretary, to indeed go and meet with the President. We discussed the principles with regard to the reshuffle. There are ongoing discussions, of course, within the alliance. Maafrika Borwa a tlhagisitse maikutlo a bone. If he doesn't do something in the next month, naming a cabinet, getting the right people in, getting that diesel gain, getting the Turkish ships going, and at least bring relief. That's what I expect. We can't have people from apartheid leading the newer generation. They don't really know what it's like to live in these times. Khabagare go fetolwa ga kabinete go letilweng go ngokile kgatlhego e seng fela mono gae mme le go ralala kontinente le dikgaolo dingwe jaaka Afrika Borwa e tshameka karolo e botlhokwa mo mererong ya lefatshe. Go na le dipelaelo tsa gore mopresidente o tla itsisi kabinete ya gagwe pele beke eno e ya fifing. Dikgwetlo tsa go sa dire ga dipompo tsa metsi kwa maokelong a boitekanelo ka ntlha ya go kgaolwa ga tlamelo ya motlakase ga di ne di rarabololwa mo ngwageng ono wa dichelete. Seno ke go ya ka tona ya boitekanelo ngaka Jo Phahla yo a neng a bua kwa kopanong le babegadikgang ya morago ga puo ya Mopresidente le setšhaba kwa Pretoria. Ditona di tlhagisitse maano a tlileng go tsenngwa tirisong mo ngwageng wa dichelete wa 2023-2024. Ba neelane gape ka pegelo ya gore tekanyetsokabo eo e reboletsweng mafapha a bone e tlile go dirisiwa jang. Indeed very grateful for the announcement by the Minister of Finance on Wednesday that over the next 3 years 23 billion will be sourced to support the health sector, largely in terms of the very pressing areas of human resources. Our team will be sitting with the team from Treasury. Dikarolo tseo di tlileng go totiwa di akaretsa go thapa badiri ba bašwa kwa maokelong le ditleliniki, go tlile go samaganwa le dikgwetlo tsa metsi le kgaogo ya motlakase. Tona thuto ya motheo Enji Motshega a re maano a setse a le teng go tlamela barutwana ka tshegetso le go thapa barutabana. We are privileged to have the biggest a cut of the budget where we're able to create more than 850 job opportunities just in the sector, excluding other departments. The upgrading and maintenance of school infrastructure remain a key priority for the sector. For this reason, we are working at different ways of dealing with this serious challenge, which amongst others includes changing the framework for educational grant, the delivery model, and also the types of structures that we offer in schools. Motshega a re o tlile go utlwa pegelo ka ga morero o ka ga go abela barutwana diphatla kwa dikolong. Go solofetse fa ditona di tla tswelela go tlhagisa maano a tsone mo bekeng eno gore ba tlile go dirisa yang tekanyetsokabo e ba e abetsweng.
SABC News e tlile go tlhoma semmuso kanale e ntšhwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en rechtstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba ze-SABC ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. Kantoro ya Mopresidente e sireleditse go diegisiwa ga go thapiwa ga boto ya SABC. Ya re seno ga se ka ntlha ya gore Mopresidente o retelelwa ke go tsaya tshwetso. Seno ke morago ga gore mokgatlho o sa direng lotseno wa Media Monitoring Africa o romele ditlankana ka bonako kwa kgotlatshekelo ya molaotheo ka ga go retelelwa ga Mopresidente Cyril Ramaphosa go thapa boto ya SABC. Tiralogaso eno ya setšhaba e ntse sena boto malatsi a feta 100 ga jaana ka Sedimonthole gola palamente ya tlanegisitse maina a le 12 a ba kopa tiro go nna mo botong. Mo pegelong se bueledi sa Mopresidente Vincent Magwenya o rile go ne ga tshwanelwa ke go samagana le merero e le mmalwa morago ga gore Mopresidente a amogele lenane la ba kopa tiro. A re Mopresidente o tla tlhalosa merero eo le gore o dirile go ya ka molaotheo go senka tlhaloso mo go yona. Jaaka go kgaolwa ga tlamelo ya motlakase go tswelela go kgoreletsa matshelo a batho, baagi bangwe kwa Mahikeng kwa Northwest ba re seno ke poelo morago ka ntlha ya fa ba tshela fela jaaka ba ne ba tshela ntle le motlakase mo nakong e fetileng. Mono Mahikeng baagi ba tshotse tshwetso ya go boela go diriseng didiriswa tseo ne di dirisiwa mo malobeng pele ga naga e iponela motlakase. Ke pile khutinyana ke tsenya dilo tsidinyana mo teng ke diriswa ke ka ntlha le bakala kgago ya motlakase o diragalang kgapetsa so seno se di ga ka kwa sena se le bollo ya no ke dirile lana la gore khutinyana ke epanye ke epe ke be ke tshela metsi mo teng ke tsenya dilo tsididi mo teng ke khurumetsa ka senkenyana ke be ke katela gape ka mo godimo ke tshela metsi ha di tswa mo ditlatswa di le tsididinyana taramo di khona go nwega a re boeleng komeding le ditso tsa rona re go bona gore dilo tse tsa rona re ka ditsa ha ka ra boela go morago ka tsone ra thusa le ba motlakase gore re se ka ra ikega thata mo motlakase mongwe. Bangwe ba borakgwebo mono ba re ba boja bo fodile since re itomogela load shedding ke la ka bonana ke paka ditofo phakela motshegare di kere se phakela motshegare dio tso di rekiwa thata wa bona di shelf dintse yang di empty ka moso gape ke akatse ba go le ba rata re boela go morago re busetse dio tsa mogologolo. Tumelo Tlhabetsi dikgang ke tsa SABC Mahikeng. Tla jaanong ro komeletsa boditšhaba go badiwa ga divoutu go tsweletse kwa Nigeria mo ditlhophong tsa Bopresidente tse di gagametseng go gaisa go na le kgaisano e gagametseng magareng ga bagaisane ba ba kwa godimo ba le bararo ba batlang go tlhatlhama Mopresidente Muhammadu Buhari. Ditlhopho tsa mabane di letse di faraferwe ke tiego kwa diteišeneng dingwe tsa go vouta dipego tsa go utswiwa ga di-ballot boxe ga mmogo le ditlhaselo tsa banna ba ba tlhometseng. Ditlhopho tseno di kailwe e le tse go leng thata go di bonela pele fa e sa le go khutla ga puso ya sesole ka 1999. Who am I, you ask? See, I'm the young blood dressed in ambition. Cloaked in unrelenting passion. Me? I'm clean like that. I am the hustle and the hustle is me. I am the young lion that comes to full bloom because I am sprinkled with golden droplets that fall from the sky. Who am I? I am the one that knows today is better than yesterday. Who am I, you ask? I am the one who will climb to the mountaintops. I will swim to the deepest seas so that all my people will touch the sky. I am the one who has the belief Izandla ziyagezana permanently tattered on my subconscious. Who am I, you ask? I am the one who will walk the footprints of those who came before me. I am you and you are me. Umuntu. Kabatho. I am the exception to the rule. Visit South Africa. Proudly brought to you by South African Tourism. Motwetso se lebale gore re gone mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano mo Twitter o re bona ka @ditaba_dikgang mo Facebook ke ditaba_dikgang_ le mo YouTube re gone ka SABC ditaba_dikgang le mo WhatsApp re gone
Tine di le kalo sa maitsiboa ano kgaso e latelang ke leleme la sepedi ka moso ka ura borobedi maitsiboa gone fano mo SABC 2 le mo DTT. Ga jana ke go sia ka ponelo pele ya maemo a bosa. Go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.